هاتن رواندن و گرتن پلتفورما چالاکیین هفبش هاشنین لباکور و روشلات سوریه لستادیوما باجار قامشلو بریا داخویانیه که کامپانیا به هفرش جبو پشتگیری جنین لسویدای لدجی قرکرین را گهانده. داخویانی به زمان کردی، عربی و سوریانی هات خوندنه. داخویانی چالاکیین هفبش جنین لباکور و روشلات سوریه و هایه. دقونا غازه دبونا خطرناکا تندیه و بن پیکرنین گرانین لدجی سویلان به تایبتی جنان ام پلتفورما چالاکیین هفبش یا جنان لباکور و روشلات سوریه پشتگیری خویا تواهی بجنین پارێزگەها سوێدای رەت یاردەکەنە. ئارمانجا vê kampanyaya me ew ku dengê jinan li hemberî van sûcan bilind bike, di navbera jinên li Bakur û Rojhilatê Sûriye û jinên li Swêdayê de qadên hevpar biafirîne, da ku hevgirtineke bi bandora ava bike. Di daxuyaniyê de daxwazên kampanyayê hatin eşkerekirin, ew jî ev ne. Agêrbesteke tavlê û bi dawîkirina hemû cûreyên tundiya li dijî sivîlan e. Vekirina korîdorên miroviyên ewle da ku sivîl bi taybetî jin û zarok bikaribin ji deverên şerbê gef û tirs derkevin e. Serbestberdana jinên hatine ravandin û girtin û bi dawî anîna hemû cûreyên îşkence û windakirina bi zorê. Vekirina rêya di navbera Şam û Swêdayê de. Divê hikûmeta veguhêz destûrê bide ku alîkariyên rêveberiya Xweser derbasê Swêdayê bibe. Avakirina komîteyeke lêpirsînê ya navneteweyiya serbixwe ji bo belgekirina sûcên hatinekirin û hesabpirsîna sûcdaran bêyî siyasîkirin û alîgirtinê. Bernameya kampanyaya behevre ji bo piştgiriya jinên li Swêdayê li dijî qirkirinê wê ji 30 tîrmehê heta 5 tebaxa 2025 dewam bike û li gorî wê gelek çalakî ji bo piştgiriya jinên Swêdayê werin li darxistin. Kampanyayek bi hashtagek yekgirtî ku serenavê kampanyayê nîşan bide destpêkirin, forum û kampanya dê bi avakirina mekanîzmeyên zelal ji bo parastin û hevgirtinê di navbera jinan û hêzên demokratîk de bi dawî bibe. بله دچن قامشلی لگل هوالا موجودی علی امه دتاین برفره د دربار و کامپانیای جبو پاراستنا و دستگداینا جنین سویدای جگل و ناس بکن جودی دما و خوش به او نو هات راکاندن کو کامپانیای که پلتفرما چالاکین هفبش یا جنین باکور و رجلات سوریه جبو پشگیریا جنین سویدای پاراستنا و جقر کرنه او کامپانیا آرمانجا خود دیاره لی مکانیزم و به چه رنگی و چاوا کاربن آلیکاریا جنین سویدای بکن بله دماده جخوش برودین جخوا لهرمه پشتیکو ایریشین کو بسر سویدا دهاتنه لوی داره خلکین لوی داره هم د عالیه مادی دا بگرد عالیه معنوی دا بگرد عالیه پشتگیری دا بگرد چب آوای چالاکیان به هر آوای دکاربون کو ببن برسف و اوجی پشتگیری خلکین سویدا بکن و جارجی پلتفرما چالاکین هفبش این رخصتن جنان لباکور رجلات سوریه کو گلک سازی و رخصتن جنان جه خود نافتا دگرن یک رخصتن هری مزن دهرم دا کنگراستار جی کو جه خود تیدا دگرن مجلس جنان تیدا دگرن دو جوخال ساعت 5 تا الاستاديوم دانز شهيدين دانز ادار یا باجر قامش لولو دره داخویانی یک دان دو داخویانی خود جی پنگا و کراغاندن انگو کمپانیا کراغاندن کمپانیا وانجی دبن دروشمایا بهفرا جبو پشتگیری جنان لسویدای لدجی قرکرین دبن و دروشمایا دا او کمپانیا هاتا راغاندن قوتی دا گلک چالاکی ورن درخسن دوی کمپانیا دا هاتا دیار کرن کو چقاسی ایریشن کوپیک هاتنا هم لدجی جنان هم لدجی زاروکان لدجی خلکن سویدای جی تیدا نه خال وقت داخواست هاتن پیشکش کردن تد داخویانی ده هاتن خواندن جوان خالان جی اوکو دوی تاوله اگربستک ورا راگاندن یادن کو دوی جنن گرتی سربست ورن بردان دی ساریا دناو برا شامه و سویده دا ورا وکرن به اولهی ورا وکرن دی ساجریا ورا وکرن کوریدور کمرووی ورا وکرن دا کو ریوبریا خسر کو بریان ها گوته بو امی الیکاری پیشکش بکن او الیکاری بگهجا بر دستواناش خود ناف داجی دیار کربون کسین کو
ناوا هفتیه که دا به تایبت هاتنه کشتن و لگوری سازیا مافی مروان کوانه دا داخینه خود دیار کربو 1386 کس تنه دا ناوا هفتیه که دا یکو هاتنه کشتن یکو هاتنه رواندن به وی آوایی بو اسکارم هن خالن دجی جوارا دیار بکم گهشتنا بلزیا آلیکاری هم مادین خوارنه هم پی دی وین تندرستیه چه دواره آلیکاری دا با یک جخال داخوازن افجی دیسا مگو وکرنا ریاد نابرا شامه واندا پیشکش کرنا پاراستنه که نابنتوی کو اف خلق ورن پاراستن یعنی نه خال داخواز هاتن کرن همو داخواز جی هگر کو پیک ورن و بک و خدمت خلق سویدای ده به وی آوای پلتفرما چالاکیان پیشگیری ده جنین لسویدای و دوی داخویانی خدا جی برنامه که چالاکیان جبو پیشگیری برنامه راگهاندیه برنامه وانجیش خواه و هفتیه که دوام بکیه دو دست بیکر جسیه تیرمه دست بیکر و حیا پینج طباقه بردوام بکه دناف دوی گلک چالاکی ورن دارخستن شخوا از وک چالاکی که دو نو دست بیکری بیجم نامین الکترونی و سازین مافی مرو سازین مرووی را ورنشاندن اف دو بو چاوا کو دخویانی دست بیکر یکسر چالاکی وان دست بیکر دیسا یک طبقه ده کو سبیه و پنگا وقت دیسا ورد دست بیکرن یا هاشتاگ ورد دست بیکرن لسر و حمله و هر کس لسر مدیا جواکی و بکار بر اوجی بشتاری و پنگاوی ببن روزا دودی طبقش خو بریان تلویزیونان و ریل بر جنان وار وکرن کو اوجی نامین خو بکینن جنین جبو جنین سویدای روزا سیان جش خو هم کم کوجیا شنگاله ورا بیرانش خو کو فرمانا هفتی و چاران کو بری نها کو به کاتب و هر دو چالاکیان بکن یک چاره هی وجی وش خو اف بویرین کول و دره هات به کاتنم و به بلگه بکن و دی ساجی جهن پیوندی داره بشینن ج آلین یعنی سپورن وی بشیرا بشینن تایبتی ما فهم روان پنج مهجی و لباجار حسکه و دیالوگ کوارال دارسان گو پانیل کوارال دارسان هموجن بشتاری ببنن بوی آوای جنیل باکور جلات سوریه دخوازن پیشنگتیه بکن پیشگیریه بتن جنیل سویده هم د عالی مادی دا مگوت هم د عالی معنوی دا چه وکرنا ریان دا با چه پیشکش کرنا عالی کاریان دا با چه جی بریا جوین و حمله وان ین هاشتاگ و ین نامین الکترونیک و بشینن بوی آوای جن پیشگیریه دکن کارم درباره پنگا واکو هاتی دست بکرن دوان آگاهی جوار پار بکم. بله جودی سپاس دکن جبر پار بکرنا روشا دوی آگاهی درباره پلتفرم دگلک سپاس.